Kajing kedong bat kang lenti yang ha ki Arsen Alwat ha kajing penjulur ya kakali jonga ha MUDA parking lot kadai kajing temu jong kini ban pelet jubor ya kajing im jonga bat ngadon kajing subakat kum kidak kishin baki penpau lang baki post ha social media namar nga update temang balano kini kiri terang senam kin pen I kidak ne kin penpau partai bat shisha kita penpau ha ke post jongki ba kidon kajing temu bas new yang bat kita kidai ki ba ai fake name ha ka Facebook ka George Statham bat uwe ba ai karteng mai shlong ya kan ki post la tho da ba PS lang do bala open pau ba uyo I ya ka we ka post ka ba kila post ha ka group ka lempung ki kon keri ha ka Facebook haden nang ta la upload da iba lam lenti TV ya kan ka post la post da ba George Statham ba ula post kum ne mangi ki NPP ngila karpat ya kinong karsan barok pat piam snaw yangi ban ngimyo ban penbiang ya kebaikiat kebaik pikini ya pi barok kinong karsan jongi ya keleng ki konstituensi baper herrei ya mentang ya penlut cibon ki bisa na mentang ket patis TV batis venue bat PS lang do ya kini kenten kila tho da ba George Statham hang ne la shai ba PS lang do ulayo ya kita kishin bat la subajor ba kita kidai kibawan ban mut ban shim ye kajing im jong o ha MUDA parking lot namar kata namar baro anut kidai ki kasih produk persnam ngak milanti bapin kelara bemut bat pin amlen shu kum ki kampas new ngakwa bapin ban mi shekmat ban pensyai ke kedau bapidon jing temu bas new yengah bat hatu mano ba ai bela ne ai kontrak epi ban le ki kam bas ni persyak yenga balai bim tre shutom da ki we ki kam di ba klem da bu jing kelaya lade namar lada pi kloy ban mi shekman ban pensyai ngam ban se ngahap IT ha ki bor jong ki an bat sapoi ke pol ba ka an kan ban se yepi na yin kumju ya we usam la lam lenti channel ngakon tu kan bahaya pi ban involve lang yala de haki kam kriminal jong kini arngut namar ngatip pim bena ya ka beneng ka kandeu pidai uba lui Henry pisu syak penbol syak yalam bakla bat pin ngat jing pat lada pim kloy ban sengatu kubele shibon